obunu bubwire bwitu abo kuba wori okucungura owanyu to kubanza wamerenju onye ukacungura okine ngoga okine amanu go kwirukanga okine omutwe gurukusaza gukiri sharp kugira ngo ideas ezitwine tutakazireka zikafedinga tutakazireka zikatwarwa umuyaga no mahi no basa wene idea nungi konka wotajikuratire etwarwa umuyaga ushanga itaba beneficial mbwereka investment y'abanyantunga meyibatiremu ninga sho kuturebera hona reka investment y'abanyayuganda yibatiremu hagiye cyango ekitwabakoramu kugira ngo tubebaze neringereye mwe ninge ndije yo kubebaza dore hine ibintu twatekateke ngo biri obvious abanyayuganda kutureba uri yo muzire urukushomesa umwana uri yo muzire urukuraguza umwana mwana nanashanira ngo it's a must konga twine kucimanya ngo duties ezo tiziri compulsory tutashitwara ko kuciri bwo twine kusiyo bwire tukega kusima kandi tukega no kwebaza so nco chukuru ekitu tugirayo kandi twekaraginga nabandi ngo argeyo kugira ngo tukoze saga mana ga buto tubase preparing a ground nungi yo kugira ngo abijukuru bitu baratcountinga nk'abantu abateriyeho ground enungi yibarije kushikira musinje murungi so no ikiruzo cyo kugira ngo butowe korra bukuru buzimazima n'iki chukuru kandi twine kwimsya noreba okwimsya nchimanyisa ngo either umuntu robasa kuba utakureba ekiruho ninga shogweje jiri kuko umuntu kwa kanga ukache wasimuka ubona kureba ekiruho cyenyine umuntu twine kusimura abatahi bitu abakwasa ko batakarebere ngo ubuntu bubwire bwa the young generation, the 21st generation kugira ngo tube engaged directly on political scene ya Uganda. Gntv releasing life obe nongira ngo bontunga mo and you actually been there most of the time triyombire bwo kubarwa triyombire bwo kubara kw'abantu are people ready there omwami Edgar nabanyoni bita okutureba Gntv abanya-Uganda abinji buri kintu cyona bakakindura political ningashi buri kintu cyona nabo kubyetegereza nushanga tuba kubyetegereza konka twine gumantu habura abantu nugo mwoga mukuru ogwene koro mu society ningashi twine kusensitizing abantu at that tukamanya ngo program ya government kwekwija it's beyond the government kugira ngo emanyisa abantu kiri aharitwe iwe nanye owaraka kwetegereza ekija kugira ngo ocomese abakwasa ko batakacetegereza haza no muri muhango Mr Edgar woriyo media okajya wagambira owabanza kuchurra reka kimukwateho kugira ngo akigambira utakakoze iki utakacuritse noreba omu Africa twine mu ebintu bitwaye tukora haze bikiri omitwe y'abantu. For example harbe cyo kugira ngo umushija tubambarira nzara umushija tubambarira abana amatungo go muntu bagabara haza ebintu ebikoko uri mu matahuni ningashi ombantu abahweza munonga ko kugira ngo abetegerizo mwosha mu cyaba road ko kuri ombantu abahweza munonga oshangu hine culture zachiro konkana ko garuko ombantu bitu ombyaro bitu bituzarirwe mu okiriza ngo hine cultures ezitakafire ya hine teka ekiriyo mbantu hino kwetegereza uko abantu bakiri mu barebera mebintu. So at that hine sensitization ningashi hino okubangurwa kw'abantu ko baturi kwetagwa komani kugira ngo betegereze ikugenda omisho nambwenu abantu baza kubara abantu baza kufuna ubuzubu bw'amani hazo buri serious abo go nore questionnaires tizirabure mu
kubuza inente zo kwingana ki of course oyina amatungo at random oyina amatungo go kwingana ki then you specify hati noza kwesha ngo numerator abuna kibuza omuntu okine nkiza yo kujya amatungo ganje tubakora ki ngibe yanjye tinkwenda disclosing yes kandi abantu babasensa no babyenda exactly so exercise ni muni etandika tune preparing abanywani bitu abantu baza gukora ugo murimo funa challenges kandi kubanya okora as handling konga above it all twine gumiza menjiri tukashobora abanya-Uganda omugasho gwa census nuguha kugira ngo umuntu atakakirebera kuteka teko kweye ntibasa kwa chikozurwe konka chikozurwe kugira ngo buri muntu we na cyetegereza so niyongera kabura government ngo modi yayo yerukozesa ningash approach yerukozesa kugira ngo message ye yine kikombantu ene kuhindurwamo so method no leba ngo hati Elieta this time round iba kozisa method haro method yes yo kugira ngo twija Gntv yo kugira ngo twaza radio kananka ningasho kugira ngo twakoza media hati bine kurenga ukachi bakaza bakadeba na media ya social media beyond ya numujete streamlined streamline ya true yes ine kurenga ari yecho hata ine kumanya ngo haro abantu ba influencers ba influencers zaba na bakora umurimo gw'amahane hata government promotinga program zayo hata ine kutanka kutapinga mu influencers hati influencers zaba nubongeza basindika enjiri okusinga streamlined media konkatu norengo HD on population today hi nenjiri ya census okweta tahire muji in other words abantu to be prepared enough ku receiving our numerators and kan Mr. Edgar Nochimanyaje elizoba omu Uganda negative news makes more news than the positive news true agama agago kubura agagatare mwena ngo kuwakigamba bagamba ngo elizoba hino rutindo rwagwa mushaha ibiro necweka ningisha tezu turumu bayishayitano Uganda yona neko yakoze iki yakimanyire konka bagira ngo hino rutindo rusero wakorwa nuza kumanya umucyange cy'urwakorwamo nyabo kumanya ngo rwakora twakukifa no basota kimanya ejo nkiretwa ki kugira ngo the bad news ire nagambire ba influencers no focusing on munonga abo kwa niye kubahereza feedback so hatarje intervention ya man yo kugira ngo the good news yaba promoted to the people umuntu omwaka ngambere kintu kimwe I think by that time akadi na mweshongozo wa Ivory Coast owakweta Econ akagira ngo no wa Senegal yes akagira ngo omu America niyo serusinga mu gun violence okoza kubi embundu obwise bw'embundu ni omusiyona kunkono basa kuza media yeri izobo kirondeho kikuburro you can't see it anywhere nabaza kukireba tuba kirya Gntv cyakubire kirimo konka itumu Africa kiri the other way around ekibintu kikuriza munonga ebirungi turakora ki kubigambaho hate kiri mu Africa kiri nko kuwa kureba uri nko mwana ukareka abazire baba bakurwana ukashanga nangu bano barwana ukashanga ngo letse mama we pompuriye biriya heru ukatanga kutera abantu nduru ngumwije murebe kirukunuwe hati niyo Uganda yitu so census nureba news zo kugira ngo obwingi bwa questionnaire
kibire more promoted than the good thing about census. Ebuzo niza kwa bingi, ebuzo niza kwa so nico tuyon tuteka hamiso kukirana n'kigenderwa cya census. So norenga haro awakening ekiri kwetago mu ihanga ryitu haza yamani konka tutera umuranga kandi tuyisi abanya-Uganda ngo census ntugiyetaga census ni yo tureba nogiyetaga iyo uri muduka yawe census iwe yakwatira office nogiyetaga census ni wowe yashango mu maka gawe nogiyetaga. So buri umwe basically needs to be counted. Yes, abo kwa Mr Edgar niyo nawo wakono guremere yo mukano banza wateko mu mind kugira ngo turubange cukechora gure wachireba konka bakugira ngo ninga shiba kugira ngo Edgar izo niyo larise ka ya mayikono zo kwanza wayebuza ekayaka turebe gire ingana ki. That's very true. Implied lo kwe kwingana ndikira kuhereze ekishani echoraje nacho okoragirisa. Gntv releasing life. My producer is exactly just fast forward break. Reka tumuruka kitaba ntugabanza kwa tuganshonga niye na nezindi otakargo. This is GNTV releasing life. Ruhanga akantora abakuru muriyo turiyo murira muta mwene mukazi wako kundeba nkondi habaira hoje owanje bworo biremereye bwabo mushija bwabe cyo kuryamira mwene jensi ko kunde ha esumuze ndo tukatumira kusera mukazi w'urugambo kubanduro nde ayo mambe nyumwa misasire nanjire kwebuza mukazi mutaiwan otumoniora mwamisha yambe bantu barebaza kwitanira apana muzeyi ndoto neka yawe mu rugo murwari mbararaho kazako ekija kuba yambe bizibu mkebi nibashango mu rembo rwa mbarara proti ya Mwenda Garage Street opposite na Easy View Complex bino buhereza bwo kubika no kuyayo sente za wabwabusha bino buhereza bwa mobile money bahereza float na cash kandi nibahereza loan abantu bona nka school fees loan business loan zo gura boda boda loan zo gura mataka amwene z'abahinje n'abarisa kwenda kumanyebe kucara hotela zuro mushanzuri 535 cenda na mushanju mbararaho kasako twatire hamwe ukwetunguro mbientasi kuraka uto biko kuzero Nations Church erikwebemberwa Pastor Patience Museveni Rwagogo bakulite Light Up Ankole Region for Jesus Crusade kurugabiro by'ukwezi 14 mpaka 18 byo kwa gatanu 2024 omuchayi boma omutugo kiterane eki no kutimba maziba ga revival akwatanisa n'abahereza nka Bishop Dr. Silas Sayebwa, Right Reverend Nathan Ahimbisikwe, Right Reverend Johnson Tino Mujuni, Right Reverend Stephen Namanya, Bishop Patrick Kwefuga, Right Reverend Amos Magezi, Reverend Canon Newton Baryesha, abagambi bakuru Apostle Alex Mitara, Bishop Dr. Joshua Rere, Bishop Dr. Mons Odonk, Apostle Dr. John Bunjo, Apostle Dr. Michael Chumuli, Apostle Dr. Daniel Batambuze, Bishop Deo Musoke, hamwe na mama Dr. Ice Mwesigwa, omukyala w'umureberesi Dr. Sheldon Mwesigwa, omugenyi mukuru President Yoweri Kaguta Museveni n'omukyala we Janet Chikata Museveni. Ebyona bizago bitandika shayi muzo mukasheshe mpaka shayi birizo mwabazyo achayi Boma Grounds. Ebyona bishakirwa GNTV releasing Kingdom Life. izuba ryayanga nyoka nkweriti yo gatotandikiraho wantambira atobwizuba naritandika aha tukatandika izuba ryonoshemerigwe otamizire liti yogurt gitunga mu buhoho butarashona strawberry chocolate vanilla plain yogurt epakingirwa kurunje mu grams 250 500 okwisahari temwe liti yogurt erarindimuka kurunje hamumiro tunga liti yogurt omu maduka na supermarket zone zikurihi abarenda mu bwinji marazo wakeshi investments limited abarashanga gwe bikona erakogwa ba Gotv mixed farm gamba nokora Lead yogurt, taste it, love it. People of Mbarara, Chirura, Uganda, Isinju, and the Western Region, and Romac Ministries and Charis Bible College brings you Charis Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Charis Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at charisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there.
GNTV, releasing life. The hotspot mwabari mnonga kubaye biri kwezi n'umwenda kwezi kwa gatano mahugwe 2024 abanya Uganda twe nawo turi ntukimanya nkihanga izo barenja kalize public holiday abo kwantuje kwantutandika okubarwana no kubara kw'abantu census that will take place beginning tomorrow 8 am okubarwa kwa ninga shokutandika exercise no kuza kwijana ibintu kibyo katurebe mayi kubushikire neto kwantunga mu kandi hona etara at that na watu guntuza kwenda kuganira nshonga ho kigono shobora konka abagenda hariwe bibuzo binje bukija kubana bibuzo abantu abakuja kubuza konka I'm really informed ngo major areas will be 5 ico kubanza bakubana babuza household yawe number babuza umuhendo gw'abantu abarumu then you can mention them then bagarakana babuza ebintu ebyakuba ebirumu bakireba ibintu bikuba birumu ecanga cyawe ecyorumu some of the issues then bagarake babuze nozankankahi kutunga na mnonga obuhereza obabari nkabana yishomero government amashomero ga government ndabazo mu gahi then mwarwara amarwara gumukwejunisa negahi aga government nabwo mugagambe then ebintu nibukwingana kinkeka among very many other things that are going to be asking konka ndio nyine makantu ko kugira ngo do you know that we are not saying we are saying but you never know na nababi babasa kurara bizira ngo mu bitu bya census people should be aware out there kumanya ngo they are people meant to carry out census konka harona naba bakwasa cause advantage bakagira batakizira ena Bible ne kigambaje ngo abana barahanga ko ayo bimuruka n'abastani bakora ki nabo biziramo so ahariye kirungi tabura kibi konka H2 kumanyisa abanya Uganda ni kimwe ngo census tuba kugikonductinga nyicuro no bakora umukasheshe basi 11 bakinga abo kuba twine kukigambaho kandi twaratinga abanya Uganda bakamanya ngo yes abo hari mu census hinawe kwaza ko no planning kukora ibindi mbwenu mureke tuzabuzora misho umuntu orije kubana nabo banza bamubuza yiyanjure akoyanjure kandi akwerekene kumwereka ngo niki no basayininge kugira ngo aje kora umwogo gwe ningo mu rumogwe umucyareki ningo mwanyogo kandi twine kumanyisa abanya Uganda mu census age nekintu kikuru omuyihanga ryitu abo kwa nkiyambaho government okutuplaningira noma nkandi y'omuntu omwe ababende bajumira irwaro ryitu ryito jo butabame mbazi haza cyankwata umununga kwenda kumanya nishonga kiyabwe kimbaze tabamo bwo kunagireyo nabuza hamusha homwe yajya taza atareshonga bwenki nushanga embazi eyo bushegu ninga sho embazi nka wari umwembwe ugombazo cyo gutura umaroro ga government nyenjoka I understand what so hato jo yeshanga ngo ya malaria niho mu mangu konga cyo ko yamangurira umwe mwa reason akagira ngo kurugira ambare approximate number y'abantu erubwo muri iyo category eyibine ne matchinga nimbaze bakora ki ibakureta kongo shanga ngwe nambeka hinduka for example you know basakubano as per predicted no mangu nkiroro ritoje basafta sebuletse abarwire 10 per day kurugira data yi government kozeki kongo shanga ngu per day ne dasema abarwire ba malaria bakikamakanana impliedly embaze babaririzo amazobana ne twaro mwizo barumu konga niyo data ya government yine kane yine koraki tamburra now okhabura ko nukereza abanya Uganda no kumanya ngo data itwereza government niyo kutamburraho kumanya ngo amashomero gitu ningo early age ine halba abana kwingana bati n'amashomero go kwingana bati kijete yafuna ratio ya student teacher mashomero kijete yafuna ratio ya yembazi omarwaro kiretera yamanya omwanya ogutakagize mizi nuguha
kireta yamanya umwanya urukwetaga amashanyarazi ogukiriyo mwirima nugu mweno rero ngo service delivery census ne determining cyango a service delivery ki umwanya abo kuba twabaha wrong information let's say tukereka ngo abana nibace umwanya nikimanyisa ngo services ukwataga nabana niki ninki umusensa so mu government yamanyire kamanya ngo konga umwanya wo gutakagizire mu ibyo bwegeso bitakagibire byingi ninkai umwanya gwa abana gabacutambura engendo ningwa kuzamashomero ahubwo abantu bacutambura engendo ningwa kuzahirwa so ekyo cyona ncho defined by census so omrejo data eba capturing nemwe bakwihire ibyo kugetinga I think that's no bakubuza irwaro no kosariha yes amashomero no kosaga kugira ngo barebe amize go rukoso mukano ugiyankayi garyo mu distance no maro bwire kwingana kikuza ku rugamba dumo kugarukomuka so oreba ngo buri kimwe cyona ncero twayitingira so obuhabuzo butukereza abanya-Uganda obuhabuzo butukereza abantu banje kunza ruba bantungamo no kugira ngo ebindi byona political differences tuziteka rubasho difference mu dini tuziteka rubasho difference mu nganda tuziteka rubasho when differences zone za kwasa kwa zuro tuziteka rubasho tuzo mu census tugambira karumu tuhereze information eshikiri kugira ngo na government twantujibanje bintu tujye ngo tukabagambe kitwenda tubanje amashanyarazi tujye ngo tukabereka ngo byaro byitu byona tibyine amashanyarazi na harwaya tugakwaka tubanje amizi tubereke ngo tukabereka ngo tustahamidumo kandi midumeje yitufutaho ntunga mu municipality netahuni ninga municipality zezi namatahuni no shango mudumo huguri aruguri yawe haroto hireti nico busasa so ejo information yona reka tugiheyo kugira ngo tubanje tukwenda tube twine basis abwenshi ntubanje abako none ko kugambira umuntu ngaza ati nyine iki akavuga ngo niza kutukereza no mugarusho kumujya ngo ukandagana seki so uriyo mu mbanda bari kuteka ngo okusensitizing abantu kubiye kwikira before we even begin all this nico because mbe ndanta tuba kugira ngo nawe kantinda government ubundi kurebene basa ebanza egezaho kushobora abantu the more yes to the extent yo kwikaha byaro ambo yanye tari sensitization ni tagisa sensitization ebirero nungi kanangwa tukabire ntushaba abantu barugoma offices no kize kikatera mununga no kusitamu office okaba comfortable hoje ngo abantu barujoma office bazabyaro bakwate bizindaro bamanyisa abantu kugendo misho abantu kunomanya umugasho gwa census abantu kwa ready for taking on the program abantu kwa viga wachire sikabe cyita no muntu kugira ngo abe nabuza tkonko wanje kamutakizira so mwenu twine kumanya ngo census age nekintu kiraretera aho government era base ngiye kutuplaningira emyaka ikumera kwije wachire so ni chukuru mununga twantwene pinduka yona twantwenda service delivery ngwebe eterere census ni yerinkarura niyo ringaniza aho service delivery erabe best kandi tukabasa kufuna buhereza obuturukwenda Gntv releasing life Michael katurebe kakwikire nyeto gwantunga mo etara at that byagezo kwenda kushobora ibintu bikwate no kubara abantu nabanyenda ngo turukwijana tufika aha kugira Michael tugamba hanshongwe kwaterena na floods utuyo tugamba census bimwaha bintu by'abantu bariyo nubera rikira nangwe including those people that are in charge to carry out the census nembera yemahanda nembera y'abantu barumu nembera yentambura aho nshonga yenjura rero kandi kurigira abakugo kuba rugambane cyo yongera kuja kugwa ihangari ya Kenya aho ndo kugambira nyinshi akare bine public holiday nshonga niyo kubasa kugira ngo babase kuhereza kitinisa abantu abarukika 238
nangwa ningira na figures ndabasa kuba bindize yongera yuko nka 238 people abakutekwaho ningashe abafire ahabwe nshonga ya floods zire twenjura injura kuje kagweri nyinji nebindi ngiye president wa Kenya izobere yanyuma wazi base kudikaringa yaza kukigambo yagira ati natuza kutunga public holiday ahabwe nshonga umuyihango twina abantu abatari makagabe zisha ahabwe nshonga ya floods umuyihango twina abantu ezesha hariyo ntabwe njura kugira ngo exercise no cyakutandika byo cyatandika ezeshati no kuwana sakuchitantina kutamburura ahabwe nshobora kugira ngo toine okoro kuza kugenda ejo ryenegwa umwihango umuhara umwanya yotakicuye kanisa kurugaha kuza kuriya ahabwe nshobora kugira ngo intindo zishazirweho tineho kubasa kugirota nabanyenda ngo twabantu tugamba amabiko turi kwija kwendera ubwire bwitobu ujye ndagamba ebintu turyo tubireba ejo ati yuntu tukireba konga kandi haruho buzubo bunyine Kenya the president nagira ngo actually government iyo neco munegira ngo nenda kutanuka kutawubure wo kuforcinga abantu kurugwa mu myanya kujura mu mizi bayo bagiziraho baza mpako kwase kustebe kanisa twina abantu neze cyane utiyo turebe bibaho abakiryo ni beyongera kombe ko mu bishara abakiryo ni beyongera kuteme miti abakiryo ni beyongera kutahira remigera ushangana bajombeka hihi kandi ukishira kwa bina cyina abantu abatari kufayo ahabyo bahangwa basically tukakora aho tureba banywani bitu twine kumanya ngo environment yitu nichitwataho buryo mu capacity yeye nichikwataho uwo uri mushija uwo uri mukazi uwo uri munyeto uwo uri muzeyi nichikwataho kugira ngo urinde ubuhangwa ni responsibility yawe kurinda ubuhangwa. Mr. Edgar tubanze twashasha n'abanywani bita ba Kenya abafeje w'abantu babo n'ikintu kibi cyo gushashana konka kandi tugaruke twizise abanya Uganda enkozesa yawe yo kosa mebintu omu environment obwiro bwinshi ko kurwana n'ubuhangwa n'ubusyo bwire bukugarura kiringo ko kwano rero urwana punch n'umuntu wamutere kikonde cerisho nawe yakuze nubasa nabaso utagarura hat konka yayitorura mukacha kukureba wahuga mukachi ni unagarura cerisho hatejo niyo environment yitu konka takarebira amiti nachi tubantware ba setting yitu eyetahuni abo kuba noreba omatahuni minji enkozesa yitu ninga shemitwarize yitu egwiri haze gwireta emihande yakubire netwara mizi eze shaha eigiri haze kijigize ne kasasure kurugwo muri yitwa abantu iyo ne igaze imihanda yakubinda yo mizi gakurwa wale no kwataka vera nuka kosa no katambika umongo kavera kato wari umutunga hino karahike kakabrokinga umuhanda gwa mizi nambwenu ninyebaza management ninga leadership ya Mbarara City kuna ninjija narabaha muhanda gwa Kakoba Road nari nbagezaho kwigura imifureji at least reba ngo hareho intebekanisa okwetebekanisa imitungo ku muntu kora ki nukoro then nyebaze chairperson ninga chairman nangwa abantu babiri ba Buremba 1 na Buremba 2 bakarugene intebekanisa bajya ngo no reba ba chairperson zaba hinaka sente kachako kusigaza especially bajya nkici baguza umucanga bajya ngo half ya budget age twaguza plot bo mu ndagasheme twarabi office half y'imitwara bishimye kusigara mu office kuje kiyayamba cha hati ba rujene ntebe kazo kugira ngo ejo ketandikire reka tutera ofureje bwenguto zitu ejo noreo ngo program estamere igakorwa acharo reka takaza kurinda kugira ngo let's say ba cancers ninga reka tanchachare chitu bigure mifureje bajara bahagatire nguto mu kugira ngo hati na mizi ejo kwekwa negwa amizi gakorwa ki gafuna kugara bamwe tuhabura n'abaciya persons ninga shobukiko bwebyaro a level zona buruhori
mwarga n'intebe kansa nkejo nureba amizga gahabwirwe je ngafuna gora ki ngafuna bwatambura konga cyukusingaho Mr Edgar nga omukushoma kwanje kakunda munonga environmental law mbwenu nico kintu bimwe areas zinatiro focus konka amateka gitu ga environment nkihanga gakiri weak, actually very weak. Amateka gitu ga byobuhangwa yes namanafu nico kwe ngo umuntu nargayo akwata hari yicharra hamizga ben gashira gecharo chona hashukita atandika kombeka ayumbi kamar and it's okay. Wachire waza kureba most petrol stations ninga businesses zaman ziriyo mbishara and it's okay. Wachireba ntichomanya yes batandikana kombeka bagira but we leave it. Yes ntwikiza karo principles zo kwishiza abantu kombe bishara nkaporuta pay and so on. Konkano reba ngo nekindi ekitashikiri abo kubekira mu turetero buzubona no kugira ngo ebishara bya bintu kwata mizi bikagajejena bikagacendeza speed bikargaho emiti aho yabere byaro kashanga onore ko kubyaro muti kwata amizi garga ejo yanegwa ebrafite itaka direct konga secondly emizi yemiti ikwatita irteka hamu hati miteje yore kakora ki ikatemo nico chin nkakature mai ko chin chinabanze kwa kunagire ntunga mu kweya njro mbantu kajya ngo no twantureba kandi kureba nabana buturazara barumuntu bija hine binte bitwine gukora byaro muti ambuga yawo birehe miteshatu na neibaka byare miteshatu na nondija kabyare miteshatu numuza gukora ekibira omucyaro washireba so tureke kureba kubyare miti tukakurebera kubyare miti 10 iyo ko muntu banza bateka ingo the responsibility yo kubyare mitetano manye mitetano ya karutusi nisingi bitano wachireba so ninja kwabura abazire ngo turiyo mu holiday cage tasking omwana wano ho kutandikira tasking omuntu woyi no mukaya okubyare miteshatu mwesingi bishatu 12 ninga shoro wigana 2 bishatu abyare miteshatu kutwa kuchikora twena ukareba abantu bari mu household yawe bakabyare miteshatu yonka mazima tubasa butajya mwanya gwo no gukijurire busho mu ihanga. Mr Edgar nicyo challenging abantu especially ahundu ku rugo muri cyanju ngafuna chance nje nashanga muzeye akasozi kacakabe kajurire busha ekina yakoze umvaka y'ecya mukaga na gamukarutusi nko muntu wena no manya abagana bajya ngo akari bakendo ukarabira ku mukonda izo n'ingamba y'abaganda konkani mukamiza mukarutusi eri izobejo na hate ruho konka wajireba nati no kwemera kajya hoje nabyire mingi aho kwe kuzire no kuri no jireba no true so kongo kuhaburo kuhango no kugira ngo ebintu twakubigara cyaro nyoni ndeye ngo ibintu bibasa kutambura yo cya person we cyaro muri aturebera izoba kuwa kurwe na program cyaro cyawo ukajya ngo burika reke byare miti 10 burika takakire timu cyo kunda kurebera ibintu big numbers reka tutandikira iki burika ebyare miti yes ecyaro cyona coverage no zakushanga nti in long run coverage yakora ki yes so abanya Uganda yukora rebe mu rubaru rwa warebe mu neighborhood ukarebe kisozo kijurire busha umanyongo yeshaha yone kisozo eco nikiza ku weekendinga kije kushweke sibura abantu bayiko tumezo onchirize mbanze nayibaza munonga abantu batureba kandi nyebaze management ya Gntv kandi nyebaza abanya Uganda abamuno bafaye munonga na omumbera yone ibakurabamo kureka ngo ba protecting ihanga ryabo kandi onchirize
nyibaza abanyantungamo abo narese program yo kubyara imiti bakajyakira ikindi yagambira bwana Edgar buri cyaro cyo n'ibitotori muri ntungamo municipality yitu buri cyaro at least hari hamakaga kurenga 10 agine memiyembe ARS reka turebe Mike hazi story tukoresha cyo kugira ngo tubyaro muti kandi wamara hageje twaguye mbona ure ngo wite binyonyi bibiri na nibare rumwe wabyaro mutugo muyembe kuamara kubyaro mutugo muyembe wariyaho muyembe kandi waguzaho muyembe so ejo niyo principle yitu umuntu tambura kugira ngo tumuntu wetebekansiza kandi tukwetebekansa n'abantu muno bije so umuntu turukumaririza to encouraging abantu bona number 1 bazo mu government program bazejuru mbiremu bazo mu census baze umyoga nko government rumune ne promotinga kandi cyanjurura abantu namwe n'abanyantunga mu program y'imyoga kimune gendo misho mwihandikise mufune certificates at that kandi ziri internationally recognized. Okay. Nimba sima nimbebaza ndeka turebe Michael kakushikire mureke tuhembe tara egumene tumurikira etwereke birukwija etwereke bitagakozwe kandi baze koro rukunde gumeho bari mnonga Michael bari kwijamo bari abantu batureba Edgar Kampani Gotv program yiti nyine ya Morning Blaze akashoshere cyaka muheru akadi hotspot mukama barinde kandi gwe no businje